Silchar ni Simi Agartala Phainai Rail Malkhungni esi Khotolo hor Nangmani Patimung Patimung ki tingi wana mate kemang mau kelaika train Malkhungo tongnai joto passenger rok paithago hor botharmani yakulo Agartala rail station of Phai sokpai ka train Malkhung Patimung samanga cha sal Silchar ni Simi Agartala Phai tongnai rail Malkhung Jogindarnagar rail station of Phai sokpai ka hankeno a rail Malkhungni esi Khotolo hor Nangmani Patimung no ka hankeno rail Malkhung tongnai lukurok ayang uyang khasingna ni chengkha phiaba hor botharmani yakulo Agartala rail station of Phai sokpai ka train Malkhung Abon yagulo Patimung tei Khorang se esi Khotolni inchar saka short circuit ni se abo hai Patimung party ka hanei हमारा कुछ नहीं हुआ वो जस्ट हम लोग का जो इलेक्ट्रिकल बॉक्स है ना प्लग छोटा सा प्लग जल गया तो वो अचानक से अंदर अलार्म बज गया तो समझ में तो आता ही रनिंग गाड़ी है चलो घबरा गए थे वही बात है कहाँ से ये घटना हुआ ये मेरा किस स्टेशन में जोगिंदरनगर में था कितने बजे था जोगिंदरनगर कितना होगा 4 बजे के ठीक आसपास ऐसे ही होगा कहाँ से आ रहा था सिलचर से आ रहा सिलचर से Abo hai karo Patimung tei tei saka hor bothrai Agartala rail station tu busangman yagulo nugui manka jotono kaham tongo hinei phiaba Patimung passenger ofla kafla chaka shrapsani bagai Bureau report Chini Khorang